Gel balam tay tay, basasың jay jay, adamды тартып өзүңө. Кумарым кандай, жытың бир балдай, ырахат алам өзүнө. Күлгөнүң жоюп сезим капасың, канатың жайып өсүп жатасың. Эр жигит болуп балам чоңойгун, элиңден алып ыйык батасың. Ай сымал жаркын, күн сымал жаркын, жылдыздай жанган жүзүңдөн бурума кысып, жүрөгүм ысып, жашоонун даркын түшүндүм. Күлгөнүң жоюп сезим капасың, канатың жайып өсүп жатасың. Эр жигит болуп балам чоңойгун, элиңден алып ыйык батасың. Душмандан качпай, мекенди сактай, намысын корго жериңдин. Калкыңа күйүп, кыргызды сүйүп, сыймыгы болгон элиңдин. Күлгөнүң жоюп сезим капасың, канатың жайып өсүп жатасың. Эр жигит болуп балам чоңойгун, элиңден алып ыйык батасың. Күлгөнүң жоюп сезим капасың, канатың жайып өсүп жатасың. Эр жигит болуп улум чоңойгун, элиңден алып ыйык батасың. Элиңден алып ыйык батасың. Жолдар бүтүп алыстан тойго келгиле, шарпылдаган суулардан кечип өткүлө. Кунандарды чабышып, жорголорду салышып, мел биреген талаада байгелерди талашып. Тойго келгиле, оюн зоого кошулуп, ойноп кеткиле. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Билегиле жаштар-ай, билегиле, шапар деп шаттанып жыры кагыла. Бириңен бириң калышпай, билегиле талыкпай, айланада бүт барың кошулгула тартынбай. Тойго келгиле, оюн зоого кошулуп, ойноп кеткиле. Көңүл ачып
ölü. Obonçular obolop ырыдагыла, бубул болуп барыңар сайрагыла. Таза чертип комузду, шаңды кошуп добушту, күлкү менен ыр менен көтөрөлү көңүлдү. Тойго келгиле, оюн зоокко кошулуп ойноп кеткиле. Көңүл ачып ар дайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Тойго келгиле, оюн зоокко кошулуп ойноп кеткиле. Көңүл ачып ар дайым бирге жүрөлү. Ассаламу алейкум. Колго салып турабыз кана эмесе. Чап, колду чап. Чап, колду чап. Алатулдой қоз жерде жердеген, қымыз ішіп қазы қарта ет жеген, тұрмыш менен тірелікке тың болып, Сибирден да қаттуу соғы өтпөгөн, құчақ жайып күліп жүрет ардайым, досты біліп дұшманын да сөкпөгөн, сата қалып 6-7 товарын, нанын тұзын адал менен ептеген, жардам сұрап келіп қалса туғаны, аттай болып арты менен теппеген, жақшылықтар дайым жүрет ырылып, жамандықтар тақыр қуып жетпеген. Ассаламу алейкум, ақтоқты қалым ел. Осы басынан құт береге кетпеген. Мына қадырлы қонақтар бүгін бізден Красноярскіде ақыр күндер ең популярды болып атқан тойханалардың бірі. Миллионның тойханасында тағарақ айтқанда Нұргүл екеуміз аталық апалық барысынан құтылып тағарақ айтқанда Алаяр менен Азизбектің сүннет тойына қолыңыздарға белек алып, қойыныңыздарға конверт салып, қош келіңіздер. Қана бесе анда бесе сіздердің қол чауыңыздар менен үй бүлөні тосып алалы.
Konoqlar, kelingizler ordug'dan o'rin alалы. Cho'ng rahmat, qo'llov, qo'shtin ko'rsatib berganingizlarga. Har bir uyda to'y bo'lsin iloyim. Uylanu to'ylar 3dan bo'lsin, beshik to'ylar 5dan bo'lsin, jiyentek to'ylar 7dan bo'lsin, sunnat to'ylar 8dan bo'lsin. Bizden kız kelinimizge dekret bolsun, jigitlerge sekret bolsun, Krasnoyarskidagi Rabdomlar Kırgız'dan kız kelin üçün öçürüt bolsun deb bir kol çapsağıda. Rahmat. Gülüşten eserinden gürmök su içiptir degen жақсы sözümüz var. Azizbek menen Alayar jigitimiz gülüş bolup, kalganımız gürmök bolup oturabız. Şamal жүрбөсө дарактын başı кыймылдабайт деген bir жақсы сөздөргө таянабыз дагы. Алыска ат жаптырып, жакынга кат бердирип, баардыгыңыздарды чакырып, миллион тойканасына болтуруп отурган бүгүнкү дасторконубуздун ээси, тагыраак айтканда, эки мусулман жигитибиздин апасы Миргүл айымызда сөз, кол чалыңдар. Assalamu alaikum. Ушул кеченин коноктору. Куш келипсиздер. Рахмат ушунчалык сыйлап келгениңиздерге. Ушу эки улума ак батаңыздарды берип, көңүл ачуу ойноп кетиңиздерди суранам. Чоң рахмат. Кейинки тос кезегине тага деген бай болот, коросу толот, тай болот, чөнтөгү толот, бул болот, казаны толот, бай болот деген bir жақсы сөздөргө таянайын дагы. Alayar менен Azizbek'tin tagası Mirlan Mırzı'da. Kollayımız koşarız. Assalamu alaikum. Hoş geldinizler, hurmatlı mehmanlar. Hoş geldinizler. Gecemiz жақсы ниет менен балдарымна сүннет той берип атат. Сүннет той кут болсун эже. Şu балдарымыздан сыйылып атын көрүңүз. Şu балдарымыздын небере чөбөрөлөрүн ойнотуп, бактылуу балдардан болуп чоңойсун. Тоюңуз байрак болсун. Чоң рахмат. Azizbek kiminiz çoğ? Alayar kimisi? Alayar söyleysin mi? Assalamu alaikum. Ve aleyküm assalam. Hoş geldinizler. O zaman Assalamu alaikum. Kuş geldin. Olacak lan. Alışan bir Rasulullah sünnetten okuyup da azamat musulmançılığı kolluk basın. Бүгүнкү күндөн баштап кол көтөргүлөчү ушул Алаяр менен Азизбекке ким жеңе болгонусу кол көтөргүлөр, ким жеңе ушуларга. Мона жеңелер. Шумалга чейин Алаярды Алик, Азизди Азик деп жүргөн болсоңуздар, эртеңден баштап эй бала деп жүргөсөңүздөр боло берет эми уруксат сиздерге. Эми Миргүл эжеке ортого чыгасыздар дагы балдарыңыздар жетелеп тайкеси менен Bizde şu tansa pulaşak деп koyuyoruz. Sizler kançalık kömülü biyi kötörü biyine verseniizler, toyunun bütüşü dağı sizlerden kömülünüzler bilen var. Anda mesela ortağa çıkayla algaçkı muzika sizler için olsun. Muzikası bizden, biyisi sizlerden kıstır çallavattan olsun değil ki dağalarını. Kendimize kalırsa. Ya gün biyine kaçan biyine. Balası,
konaklar, çok rahmat. Ay kızlar, jönele kızlar ketsinger ne olur? Sözsüz dövüp anan ketecekler ular. Rahmat. Kelingizler kolunu koşturup görsetkeningizlerge, biyelerini sıylap kelgeningizlerge çok rahmat. Rahmat. Vay azamatlar. Kelingizler ordu ustan ornulalı. Üyelerinin sıy tamaklarını, sıyını görüşke hareket kılыңızlar. El ozunda elek çok deydi, erten jinalı oturmanan. Dasturxan jaman nachar bolup tur dep süйлөнүp жүргөй. Kelip sıy tamaklarınızga. Alayar kana, alayar. Bir kol çağırıp koysanızlar, alayar. Bir da vereyim deyip bak. Oynadık biz çetele, unutmay baktın kapını, balkona benim camalım, karız biz keselim, kayığımda tattım temselim, karızlar kim var mençeli, çık balon kulüm bestesi. Canım oruç öykülü, alamda nurga böylesin, akkayla ki sen öykülüm, alamda bir tam ayağımda, acazlı ele sençeli, tuğmes apa sençeli, ümitsiz olsun sandırlar, içip bayram şamlılar, ömürge bizde ak gelgen enele, üçün çapkırlar. Ayığımda tattım temseli, karızlar kim var mençelik, çık balon günüm bestesem, çılığım morit öykülü, alamda nurga böylesin, akkaylık ki sen öykülü, alamda bir tam ayazdat, acadlı ele sençeli, apa sençeli, Çok rahmat. Alayar, молодец. Oğurluğun köp yaşagan. Ananı apadan solu kim var deysinger yaşaуда. Çok rahmat. Oğurluğun köp yaşagan. Kelingizler kadırlı konaklarına dağı bir toya şu azemine çığa turgan aksakal ejekeleri özkeltir bugün toy keçege. Tağırak aytkanda Gülpari ejeminin Aynagül ejeni sizlerin alakkan çağımızlar menen toy açılış azemine jeteleyiz. Gülpari eje, Aynagül eje. Kadırlı konaklar sıy tamağa karab oturыңыздар. Bugünkü bizden toy keçede toy başıları, jürt jakşылары, ulуулардын улуулары, сулуулардын сулуулары сөз кезегин алып отурат. Анда эмесе сөзгө карабыз, колдоп, коштоп отуруңуздар, кол чабуулар. Урматтуу коноктор, бүгүнкү тойдун күбөлөрү. Ушу бир күн тилек кылып мына эки баласына той берип атат. Ушу биринчиден эле бир күн сиңдиме ден соолук каалайм. Uzun ömür aylanayım. Şu baldarının sıyırmatını görüp nevire çevirege eteğim olsun. Baldarının ömür uzun bolsun, den soluğu çın bolsun. Kıskası uşulardan sıyırmatını görgün, baktığım baybiçe olup, ardayın gördüm görgün olup yürüver. Tuğanlarının arasında sıyırı olup. Tuğanlarıma dele aylanayımlar. Akam menen jengem görse olatıyor. Negizi ertek etip kaldı. Mına toylor bolup atat. Bir tuğanlarım aylanayımlar. Ömürüңөр uzun bolsun, den soluğuңar çın bolsun. Ardayım ele jakşılıktın üstünde, toylordun üstünde. Şu ıntımağırtı bolup öyle manki öyle berekeli dasturkondun üstünde, jayınlagan ele dasturkondun üstünde jolmuşup жүрөр gile. Toyuңar marek bolsun, uğuluңun ömürü uzun bolsun. Kırgız elinde jaragan jakşı jigitlerden bolsun. Sizler, kudağılar, edesinki, ini, akalarım, bazınızlara çok rahmat.
Men singdimin silap barыңыздар келіп отырғаныңызға тазим етемін. Singdim eski balasının köpöy çoğoydu, yani şunu жақсылық күндөрүн гана көрсүн. Шуларга өмүр чын ден соолук каалап кетемин да. Ошолордун катарында сиздерге дагы ден соолук, ар дайым ушинтип бир тууган болуп чогуу жүрөшүңүздөрдөн суранамын. Çok rahmat, kuvанычтан аккан көз жаштары болсын деп эсептейли, кадырлуу коноктор. Бүгүн той кече күлүп ойношко Кудайга шүгүр апакеси бар экен. Биз деле ушул биздин атабыз деле, мен өзүм деле мындай автобиографиямда эликке чыкпай эле өтүп кеткен атабыз. Апам 49 8 бала чоңойтtu. Мен bir gülde jekebizge aябай ыраазычылыгымды билдирем. Келиңиздер анда эмесе уруксат эки бетинен өп балдарды куттуктап койсоңуздар, кол чаап туруңуздар. Рахмат эжекелер. Чоң рахмат, азаматсыздар, көп жашаңыздар. Арылаңыздар, карылаңыздар. Анда mesela келиңиздер, кийинки тос кезектерин чыгарабыз дагы көбүрөөк бийлешке, ырдашка аракет кылабыз деп той ээлеринин суроосу боюнча каттоону жүргүзө берели. Анда mesela кийинки сөз кезегин ала тургандар биздин оң канатыбызда олтурушат. Кудалар жалаң эле деп жаздырып кетти. Жумабек ала баштаган жамаат дегеле биринчи стол. Бардыгыңыздарды жалпы чакырып алалы. Кол чалтырабыз. Келиңиздер акалар. Мергілежіке қадыр вақыңыздар бар екен, алтындай вақтарды жоққа санап, қадырлы инсандар осы бүгін дастарханыңыздарда ости отырат екен, қуаныштары қойында батпай, қуанышты елменен бөліссең көбейет екен, қайғыны бөліссең азаят екен деген бір жақсы сөздеріңізге таянамыздағы. Бүгінгі тойдың ақсақалдары Жұмабек әкеден сөз баштаймыз. Қол шалыңдар Жұмабек әкеден сөз. Mergül, sen Allah'a. Oşu, baldarını ömür verir. Allah Allah. Niyet edersen dileğin versin. Tıyın tamam bak. Sonunda koyulurdu kılıp, baldarını hüyle. Taksına kaydolur. Bayrak kılıp, yürü ver gidelim. Bayağı. Rahmat fazla. Matto, düğünde geçenin mehmanlar, şuncalık eli, anlaşılır, hıyla, hurmatta, şunun sünüşlerimizden bölüşüp, elmesi barına kalsın biliriz, barınarga tinçlik amançılık olsun. Bugünkü şu geçenin eylerine moderagan şu kollarga alır, Gen soluk uzunluğu, Kırgızdın Semiştağın Kırgızdın sıylagan, büt dünya tanıgan жақшы ular katarında olsun. Aman olsun deş olsun, apasını sıylagan, apasını hurmattagan, apasına kuşlardın жақшы bir
gündörüne göre olsun. Assalamu alaikum. Bugünkü şu ekin aristlerinin keçesi bol oturat, şu buraya olgan koloktor. Hoş gelipsizler. Anam o Nurgül baldızım şu baldarına şu ellerden batal bölümde şu niyet kılıp turgan ekesin şu baldarın besoğukta çın bolsun. Şu sağa uyumlu, yaxşı jigitlerden bol öyle söylersin. Baktırı olsun, ardayım şu besoğuklar çın bolsun. Hurmatlı şu keçen görmanları, şu ballarına patalayın dep şunça elini çoğultup oturasın. Şu ballarının ömrün versin, gelecekte yaxşı jigitlerden bolsun. Ardayım şu toyların üstünde jürever şunda yaxşılık günleri nasip etsin sana ardayım. Tinç bol, den solukta ol kardeşim, bırakma. Doktor, Nurgül kardeşim şu iki balanın ömrü uzun bolsun, akıl esti жақсы, iman rizki eşikti olardan bala versin. Nurgül kardeşimiz, tayecemiz, bir jağı Kudağıyız şu ömrü uzun bol, oynap kültürüyor, ballarınız müdürün var. Hayır Nurgül, bu adamda bir sebeplersin ben, balların müdürün gör, balların desi açın olsun, senin de desi açın olsun, ömürler uzun olsun, bunlar sizler diyor ha kardeşim. Nurgül sen de şu toyların marek olsun, şu ballarının жақсы günlerin gör, Aldayarı menen Azizbek'tin ömrü uzun, geleceği kek, Kırgızstan'a gereği diyen en baktılı baldardan olsun. Rahmat, kalgan süyle kalgan kadırlı konuklar astın kaksakallarının ecekelerin jengelerin sözlerine çin yürekten koşulat eken atayın kötülörüp bergen sıy beleklerini az bolsa köptöy, saman bolsa çöptöy kırıp kabul kılanalı. Hoş geldinizler, ona gör. Yoksa sizler toy kılganda da Kuda kalasa Havaya da sizde en şöz kızılak kılas Kuda kaldı. Çok rahmat. Sırtta konuklarına içkeriye girinizler. Üyesinin cemil tamakları eken şorpa tantı olanı dep suramatışar. Ordurduğumuzlarga jakın-jakınlarımızlar menen zaks könü, jakşı, ısık tamak menen içingizler. Kola menen limonat menen içip olasыңар dağınan toy jarım degende men süyleyim dep tamalığa kel mikrofon talaşаңızsa ошон үчүн ысык тамак менен et менен içsеңиздер кичине сиңимдүү болот. Кызмат кылган жигиттер мына запчастарды алып тургула шорпо төгүлүп кетпесин. Мына Тико ким экен ойдун? Камерачылар жүрөт го. Alım ultraslardan demese aksakaldардың hurmatına, üyelerin hurmatına köpçülük toylarda atkarıp жүрем. Taң sırrı degenlerin gül belek olsun, tamamımızlar tatlı olsun. Kış köncü gözlerinden çağırma Nurlarından kurban kayran köpüğünü Bekeliyle gülme saracağım Ödümü çok olman uman köpüğünü Kimge ait büyüdümdü kimge varıp köpüğünü
başka yerden görgüm Arbalsak da bir gelirsin hava durur Sarılganda bir gelirsin, sarılayganda bir gelirsin, ağla dolup Спасибо всем командам, какой olsun, какой привет, какой ответ болды. Деліңіздер алып отырасыздар. Bir 5 минутта музыка қойып тұрайық. Қызмат қылғандарға жол толмай тұрсаңыздар, шорпыдан алып құрсақты тойғызып, орта жерің тоқ болса, қолы бұтың шоқ болады дейді. Барлашып, сырдашып, хабарлашып, ескі сөздерден сөйлеп, бажа деп өзіңердің столыңар менен сөйлешіп отырады екенсіңер да ғана ертең тоқталған жерде тамада начар екен деп қояды екенсіңер. Ошон үчүн сөзге шыққанда сөздерін оқып сый тамаға қарап отырыңыздар. Уважаемые наши гости сегодняшних торжеств, коллеги нашего хозяева красавицы Миргуля, София и его компания. Келіңіздер, пожалуйста. Слово правительству. Çok rahmat qadırlı qonaqlar. Adam ise sözге qonaq bергенче бүгүнкү биздин той кечебиз интернациональныйдагы той болуп жатат. Адам ise сөз самый старший. Алейкум салам всем. Как говорится, поздравляю. Сегодня знаменательный день такой. Вот в мире, сестричка, поздравляю тебя. Как говорится, вот дай Аллах здоровья, чтобы ваши сыновья выросли, подросли хорошенько. И дальнейшее, чтобы мы не то, чтобы на свадьбу будет, короче, замечательный день, да. Праздником мира! Поздравляю с праздником мира! Дай Бог здоровья тебе и детям. От часа, короче, от всех, короче, поздравляем. Ура! Миша, я азербайджанский скажу, потому что по-русски плохо знаю. Tot mira bizim mələyimizdir. Biz onu çox istəyirik, hamımız. Bütün şans, hamısı onu çox istəyir. Biz ona xoşbəxtlik arzuluyuruq, övladlarına xoşbəxtlik arzuluyuruq. Bizim ataların bir dənə sözü var. Fərqi yoxdur qız, oğlan. Allah deyir sənə övlad nəsib eləsin. Allah ona övlad nəsib eləyibdir. Allah onun övladlarını xoşbəxt eləsin. Onun övladlarını millətinə,
vətəninə uğurlu övladlardan eləsin. Onu heç vaxt övladların başından əksik eləməsin. Todbira bizim bir də deyirəm, mələyimizdir, biz onu çox istəyirik, Allah onu xoşbəxt eləsin. Mən onu öpürəm, ailəsinə xoşbəxtlilik arzulayıram. Sağ ol. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar va mehmonlar. Mana bugun biz Mirajonning o'g'ilchalarimiz uyida sunnat to'yida o'tiribmiz. Shu fursatdan foydalanib, Mirajonga sihat, salomatlik, o'g'illik baxtidan, xursandligidan, quvonchligidan tabriklayman. Bu qizlarga Allohim yetkazganiga Xudoyimga qattiq shukrlar aytaman. Mirajonni tabriklaymiz hammamiz Kafe Shans ulug'larimiz nomidan, xo'jayinlar nomidan, sheflar nomidan, hammani nomidan tabriklaymiz, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Ilohim sog' salomat bo'lib, farzandlarini rohat farog'atini ko'rsin, baxtli, saodatli bo'lsin, farzandlari ulg'aysin, onajoni baxtiga omon bo'lsin, hamma vaqt sog' bo'linglar. Ассаламу алейкум. Шоме детон. Я из Таджикистана. Моя это любимая, да, очень я люблю. Она хорошая, да. Таджикский, они понимают, да? Да, понимают, да? Илохим, баччахотон хорошего, умраж хорошего. Илохим, to'y domod shvab, Илохим boshni vaqt boshlagan size O'zbekiston boshdan O'zbekistonga deb. Mirajoy to'g'ri bo'lsin, nega el qatori bo'lsin, vaqtli bo'lsin, kelgindi bo'lsin, daima el qatori bo'lsin. Ko'pchilik yaxshiliklarni qalaymiz, sizlardan sog'lik bo'lsin, tinchlik bo'lsin, daima shunday to'ylarda ko'rib turamiz. Qizlaringiz, kelinoyingiz baxtli talayli bo'lsin. Rahmat, shu javobni silab chaqirganingiz uchun. To'ylar to'g'rilansin. Rahmat, teşekkür Mişa, rahmat. Hanımlarınızga hasanat, gelinizler randevusu. Можно обниматься, целоваться, поздравить можно. Еще фотку тоже не забудьте, коллеги.
7 jarım, 8 jarım, ketti karınca. Hoppa! Hoppa! Gözün soğursuz, aşık olun kelizin, kalımlar olsun dursun. Senin bizim karımı, gizli suyu giray, beni bozsa sevgilim var mı? Senin bizim karımı, gizli suyu giray, beni bozsa sevgilim var mı? DJ мультик представляй.
akelerimizin, ecelerimizin sırası boyunca diskoteka 80. Esili bile kettiler bak. Молодец. Rus'tan ornaları sıy konuklarımızga kezekli bir öğreni. Çok rahmat kadırlı konuklar, kişiler tıştık sakla verseniizler, toyumuzdu, toygulayız. Bizden 10 kanatımızdan 3. stolu oldu. Gelinizler kadırlı konuklar. Sizlerde cevaplı sözge cedir olayım. Markaslarda, paniyeti görmekler, cemiler, elçiler, ayaşları, dostları, dostları kiletar. Sizler daha hoşum olasılar mı? Gerçekten çürümüzler, markaslar şurada 2 ton vaksı alın verirler. Dost çoruları, ayaşları, kol çaltına asına mesela. Teröristler, aynen aynen. Bana dost köptü çoğalmayıp, akçası köptü doğalmayıp deydi. Jetse de başım bulutqa, joldaşım bulunutpa degen жақсы сөздерimiz var. Akeleri, suyu hurmatımızlar var eken Mirgül'e. Şunca konaklar, altınday vaqtlarına ayabay bilin ballarımızda musulmançılık toyuna kelip oturat adı verse, söz kıyğırabız, aksakallaştırıp. Rahmat. Hurmatlı mına toydun meymanları. Sizlerin bardığınızdan razı olup oturamın. Bugünkü toydun katışıklarına meselini çekilip koyarım. Rahmat, mına benim ruhum, ayaşım, uşunçalık meyletmeden şu ballarına toy verip oturasın, oğay nesilmekten. Şu ballarının ömrü uzun olsun, ölüşü gen olsun, den solukta olsun, жақсы çoğayır, жақсы kırgısın, en aldığınızı çirkin tek ballarından balın çoğayırsın. Oşonu çoğay olgan şu apasına da, Mirgül'e dağı, Mirgül dağı şimdi kalasa Kudayım oşonu versin dilerim. Mirgül'ün dağı ömrü uzun olsun, eskaçan var olasın, şu apa olup dürüversin. Den solukta olanın bardığınızda ömür, den soluk, жақсылықтарды қалаймын. Hurmatlı meymanlar,
болуңuzдар, ушундай тойлордун üstünde болуңuzдар. Экинчиден Миргүл досум, бактылуу бол, үй-бүлөлөр менен аман бол. Эки балаңыз ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун. Сени пешенеңи уnuткан улуу инсандардан болушун каалайбыз барыбыз. Кыргызда макал бар го, жакшы деген бир ат бар, кууса жеткиз, жаман деген бир ат бар, жууса кеткиз дейт. Кууса жеткиз инсандардан болушун каалайбыз барыбыз. Тынч бол, аман бол досум. Жақсы ниетті ұрайын, бүгін қойылып болсын, журналистердің өмірі болсын. Кешесі басында болған жауап. Ниет тілесеңіз, жауап чоңайып, ателесі жұматтан жастардан Şuların üzerinde bakılmasın, toylarlar alışacak, kalkamız toylarlar alışacak, baktılar. Hoş gelipsiňer urmanly konoklar. Barыңızlardan toyda gökör bolup oturan şu iki balaga ömür dilerim, baxt dilerim. Ömür uzun bolsun. Şuların jaşlığını görüp jürer dosum. Şu jaşı gündörün üstünde ardayım birge bolup, yüzün jarık bolup, dünyada eş jamandyk görmödün. Baldaryň obaýan görürsün. Ömürleri uzun bolsun. Kelingizler, qadrli konuklar. Майдан тежи, шул элдер айткан калоо тилекке кошулам. Балдарыңыздын өмүрү узун болсун, акыл эстүү, бактылуу балдардан болсунар. Меймандар баарыңар куш келипсиңер. Баарыңарга ушу чын ден соолук. Рахмат. Қалған сүйдіме қалған біздің сыйлы қонақтарымыз астыққа келерімізден ежеке жеңелерінің сөздеріне чын жүректен қосылып жатыр екен. Анамесе адай көтеріп берген бөлектеріне алғандың алақаны толсындағы бергендің көңілі толсын деп тапсырып алыңыздар. Қош келіңіздер. Рахмат. Жеңілі көңілі істерді тапсырып. Sizler to'yqilganlara xudo xolasa bir go'ya xizmat qildi. Azamatsızlar, şu ayallar dövüp koyuşatlar. Süylep daha koyuşat. Etten yolu alsa hayırlı olursunlar. Azamatsızlar. Rahmat, başımızdan rahmat yolu düşmesin. Jigitlerin başı taştan olsun, ak kalpak düşmesin başına. Havalarını, tağalarını tatkan insanlar olsun. Toydun жақшы өтüşü avasından, jigittin jigit boluşu tağasından değil, azamatsızlar. Köp yaşamışlar. Rahmat. Sizler daha toy bolganda, ne alıp kelseňer oşany alıp barabız. Жақшы bilegenlerge beleklerimiz bardı, maqtanıp koyduk ele. No kimni kelinçe eken, ruhsat pa, canыңızlarda turgan. Жүрüңüz, sizge belek var eken, жақшы bilegeniniz üçün. Kol çağıp koyabız, kimge karaştı surabılalı? Ay azamat, bunu tör çaqtaдағы Baktı gül деген қыз қара қайырда отырады. Бас сағада белек бар екен, қол чағып қойыңыздар, жақсы билегендігі үшін. Мерде бір орыс қыз тұрдылы, коллегасынан ұрсат бір сізде чоңқысынан, коллегасынан жақсы билегендердің қатарына қосылып қалдыңыз. Қол чағып тұрасында 3 insanımız çıktı.